Working President jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pensyengan NSM hakabaya day bakajinglet ban ajin kershan jangki sanmut ki dekhot jangka Congress Legislature Party syaka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kadai klaim kajingtip jangka All India Congress Committee neka Meghalaya Pradesh Congress Committee habaya keren bakilat pathai kubor uba SM ula penpau baka BJP bat ka Congress kinamla ban yatrai kamlang hakajuk ka Sarkar bat ka Party Congress ka keren shai baka klaim let ajin kershan ni ka Sarkar MDA mereka day tanggi tu kisan ngut ki MLA. तो कहा मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमिटी हलोर का जिंग ले आई जिंग करशान जोंगा CLP या का सरकार MDA का बागी ये मिलन हस्की यहाँ की जिंग पताई खुबार kalau syak ai ka ba penkendit yang iki nongkit kam ki nongilam dongka Congress of State kawai galong kumpa kala pau haka komen ka jongaru menen ba kamton kanu ka jingtip na kaliang ka MPCC barkaju ka por na kaliang ka AICC namara ka jingsisa katkum ka procedure namang ide ka national party ada ka Congress Legislature Party kalong interest ban ai ka support ku kadai ban ra haka state party jungi hangnya po ka state ka jungi bagam juru ban pendip ya ka AICC bagin yo ya ka concern ka jungi tendai ka jingla jungi diki sangut ki MLA apo i jinglam diki madam amperin kum ka CLP liter kalau ngai ba ni shock kum ki nongiram junga party dia bayi bukannya fitip ha idon bun ki balong contradict bani kum ka party number 1 ki claim follow ka procedure kat kum ka procedure ka party number 2 ke BJP ka di ka way na ki party ka badon ka di ka coalition government it is not possible baka Congress baka BJP kindon rangkat haka same coalition government ka bamla ban ka jing sya ki di parlo ki ari ban penun kami ka ji suthu ka jongki bala kumnu way ban follow ka procedure ban pan shay ka jing bit na ka MPCC lani AICC rangkat ro ban suthu ban kaliang jogi ka Congress party ngino na ban don lang ha coalition government rangkat par ka BJP halo gani yamenta ngam don iban komen gum working president tenre ingin song ka meeting lasis ni ka kawetrik jong ni ubnai baar haga por kharwe beji da ka MPCC baro go way bangin discuss ho kani ka jinglai ai jingkershan jogi ya kani ka MD government kita ki long ki jing berdip na kalian jogi ka MPCC ya kata ngan na ban ong kanu ka komen namar ba ngam da suthu kai ga main ga jogi Teritang kawai namar ba kidi legislator ki ba kidi lawmaker ki policy maker kidi ban suthu khandiat ya ki convention ki procedure shwa ban ai kanu ka support that is very simple dan rei ka intention jo ki bani na ko party leseng am na banong kata kala banong bagi ko ban syong baga party dan rei bagi aji kersan gum tu tri kata kam la banong na klem kanu concern na kalian ka party high command ka jungi hakabaya day bakajing temu jung MLA kamaulai uba proses ti saukume halor kajing penbena pat bajung u banlet penyaso syak United Democratic Party uba pensyengan ula ong baka party kan sa panjing syai ne uba saukume halor kaniru nga thrai haka jingi kendu jungi la lasisni gini keren nemboy kalong ba klami ke kubor ba iba proses ini na UDP rengkat kajing setuju mulang ba amba kamdei tangkata kelami sa kajing tho jung ba amba ba na kalian jung uru galaya keren na bentar ni kam ba proses ni na ka UDP tendre na mar bang idon ka party procedure ngathra ingin discuss ikani ru haka MPCC meeting ka banlong na jisni bar lada kidi ban panjing shai ru nya pan ka jing shai rengkat jing prinsisa then is proceed accordingly kat kum ka reply ka jungki